Ku badukurikiye nongere mbibutse hano tugeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Mugina mu kagari ka Kabugondo ni mu isantere ya Kabuga. Ahangaha rero tugeze ahantu tubona ahantu mubona icyapa cyanditseho NSEKAL Company Limited. NSEKAL Company Limited nshaka kwibaza ngo ni ibiki. Murabona umugabo bari imbere, ndabona yambaye nk'abaganga, yambaye agapfukamunwa muri iyi minsi ni mu gihe cya lockdown cya coronavirus, murabizi COVID-19. Turabasuye, njyewe wasuye nitwa DJ Blaise, ndi umunyamakuru ukorera YEYO TV. Turagira ngo tubwire iyi ni company ni yawe? Murakoze. Uratangira twibwira tubwire amazina hanyuma tubwire hano muhakorera iki. Amazina yanjye nitwa Jean Claude Habimana, nkaba mpagarariye NSEKAL Company Limited. Ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere, rikaba ryitwa Imbaraga z'Imana mu bimera. Imbaraga z'Imana mu bimera. Dukorera mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jari. Iri akaba ari ishami ryacu rikorera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina, mu kagari ka Kabugondo, umudugudu wa Bihenga, mu isantere yo mu Kabuga. Mu isantere yo mu Kabuga. Ya uraduha karibu twinjize twereke ibyo abaturage tukabereka nta kibazo. Iyi ni kandagira ukarabe, umuturage abanza agakarabe. Yego, urabibona twinjiye muri rino vuriro bamaze kudusobanurira rya NSEKAL Company Limited. Wadusobanurira ku ndwara mugenda muvura, ukatwereka n'imiti ugenda uha abaturage. Dufite imiti itandukanye. Dufite umuti uvura impyiko, tukaba dufite umuti uvura uruhara, dufite umuti uvura imitsi n'amagufwa ku bagira ibibazo by'amagufwa agira intege nkeya, tukaba dufite imiti y'ama-infection atandukanye, tukaba dufite imiti ivura indwara zituruka ku guhumanywa cyangwa umuntu yariye ibintu birimo amarozi bikangiza umubiri. Tukaba tuvura imitsi n'umugongo, pomade nziza cyane ivura umugongo n'imitsi. Tukaba tugira n'ubuki bwo gukoresha mu miti itandukanye kugira ngo abantu babashe kugira amagara mazima. Urakoze cyane Jean Claude. Rero ese igitekerezo mwagikuye cyo kugira ngo muzi n'aha hantu gutya mu cyaro mu isantere twabonye ari mwe mwenyine mubikora, igitekerezo mwagikuye cyo kugira ngo muze muzane izo? Hari umuntu wari wababwiye ko inaha bakunda kurwara kugira ngo muzane iyo miti inaha? Ubundi twebwe kubera gukorera mu mujyi wa Kigali, kubera kwegereza ubuyobozi abaturage mu buryo bwa leta muri rusange, n'ubuzima n'ubuvuzi byose bigomba kwegera abaturage. Ntabwo twakomeza kwita ku banyakigali, ahubwo kugira ngo tworohereze abaturage kubona amatike baza mu mujyi birabagora. Twahisemo rero kwegera abaturage, duhitamo aka karere ka Kamonyi, niko dukoreramo, ariko turashaka kwagura n'ibikorwa ku buryo twazagera no mu tundi turere. Yes, arakoze cyane. Rero ivuriro twabibabwiye ni NSEKAL Company Limited. Ikiganiro aho tuzongera tubasure, ikiganiro cyakozwe na DJ Blaise, ni umunyamakuru ukorera YEYO TV. Ngira ngo murayibona imiti ni myinshi yo mutari mwabonye, ndetse n'abaturage n'abandi bantu bazakurikira ino video tubashishikarize ntimuzagire indwara zibicira ubuzima, dore hari abantu bashinzwe kubitaho. Murakoze cyane. Rero tuzagaruka ubundi n'ubutaha. Murakoze.